Ngojua ukana mimi mna bogosi sikansindo miusape miudjisa rahana ze montaji za ortese miujiba mahadisi shati rahana ze darasa za fundi Mustafa hufumbuni mina mapesa wayo haina mzade ngutongo hufa sibabu ndami abonge wa ufudhuli wa ukana utilo jibu za telefoni za hangu kauna ufaivo wamiju shababa ikao yeudjisa rahana ze montaji za fundi Suleiman hakaya universite jeuri ya Mwenyezi Mungu ndonono kabisa zembio ya kohenda ili ataheze radhi za Jalla Jalal yekadu sakari hayena wanaume itoka uyont zembio ya kohenda ili atikaye mengoni mwa wanawashaikao wao haruma zelana za Jalla Jalal yeu amine ukana yeye ali rahana diyama yeu amine ukana haina ujoka humtaha ujenda hosoni mwa mzaya chaka na humtaha Facebook yeu amine ukana Mwanamshe katina tojuhamba ili ya mtriye shonga yeu amine ukana yeye tishahula shaukana ya dola uziwarangunge yaliwa yeu amine ukana haina ujoka humtahangu jendo soni mwa mzaya zoharamu buwaye jiwo mhono haheunu hokomi ya Mwanamshe itoka uyont kadhalika nrongo hojumawo yeti mengoni mwa wanawashaikao yenguo ya sitara wako hikaza poziungo juhao yode dara wako ubishia abonge ya bili yode bafuta rijoka wakaza yoeka wala wa ule mengoni yehanzo wa mzaya yeufano fuhasiba bundao yekaji uvaya na ufana na hindini yekaji usakari hayena Mwanamshe ufana na hindini hahifadhi wa utukufu wa hahe hautahaze radhi za Jalla Jalal ye Mwanamshe ula hende hata huandola ne mwana wa mjomba hahe hakaya karibu no heuha hafuraha na raha haukaye mwana wa mjomba heola yeuri ya Mwenyezi Mungu bahe bismillahi masha Allah hahifadhi ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu yembabahe Mwanamshe ola katitengwe mbili katuhanza yendo la ila hai haraya haukana ye Mwanamshe ola Mwanamshe masikini ndonono kabisa na abo ye Mwanamshe ola hakaya karibu ne hewa hafuraha na raha haonokana Mwenyezi Mungu hambaba hati hakauta hayendola ye Mwanamshe ola hambia ola mbaba hukana baadi ya mbaba haraya hadabu na maseukana bomba gamuheshele zizo ya hadisi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya baukana idha khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu ye kamjili wanimru hajahamtahani ndola mru ikawo mridhi nae hedini ya hahe neze tabia za hahe ngena mumloze illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid watinizo ekaka mjazifanya ngabwa jouka ya ufitina haruma ya arudhi na ufisidifu mwinji wenda mno jembabaola hamwambia ukana gasina mahamili ya mwananyuha nabi hadisi yo wiyo halolo nuo ya kaumanza hapa hainungu yenshi haruma umasikini na ufukara jemwana heola hastaghfiru Mwenyezi Mungu hamrongoza hasala masalimina hamwambia ukana bomba shemwana marangu siku ya lolo katujua hamufana na hindini ngefurahani ndonondo kabisa bombaba mwelewano wa mrumme na mrumshe ya umariziki mahaba ya mrumme hosoni mrumshahe ya umariziki uhunda mrumme mramgo ya umariziki furaha na raha bombaba do uhunda zeradhi za Jalla Jalal jembaba ola katitengwe mbili izo ya zingara hazingara dondi izo haraya yendo laila hata intu ya bili hende hazini haja hata huandola ne manzani wahe amambia ukana je mwana hangu ngwanzu ya jalo le mwana hao jembaba ola haka ya karibu no hewa hafuraha haukana je mwana wahe manzani heola yala de mapesa wayo ishode shuma wisho yembaba ola hamambia ukana mimi tikubali watina hatambatambusha abiye mwana huo ya jiarme ndonondo kabisa haukana ye mwana hangu wamba ukana ngwanzo mrumme mramgo abonge abiye mwana huo ya jiarme ndonondo kabisa yembaba ola haruha hazini bala hawasiloda honi hende hambia ola mwana ukana je famia he mwanzani wangu ngwajoka ujahuno waje watahendola to na utunjio boha hobezo uharaya katinda we na imhadisi ndonondo rangu ngwa katiyo jorenge anzima ujoka utahawi irenge yensi ya bile ola Mwanamshe ola hadungana dene famila waje hoda honi hula je Mwanamshe ola Habalia fidjo monti mbili Mwenyezi Mungu hamba Mtume hamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Mtume hamba qala ta'ala Mwenyezi Mungu hamba je Mwanamshe ola ngono bizari namna ajabu monti mbili Mtume hamba monti mbili Mwenyezi Mungu hamba Habala fidjo namna ajabu je Mwanamshe ola roho ya hai kaiti makini hata kauta ya mdhulumia Mwanamshe ola hawije bala khalifu mbaba hahe donizo hasubiria ti halebalo wakati wa hele shauja je Mwanamshe ola hata
sama ukana yende humsirini ndi ya swali amwambia ukana kaba titambu ye Mwanamshe horo Habalia Mwanamshe tujuru ngutungono mastajabu namna ya ajabu boba biransi humbili balane fiance ila ye Mwanamshe hapara ye Mwanamshe nkadone ye Mwanamshe kajajibu ya telefoni ya hai ye kado ya tanu bodo wakati Mwanamshe ajibu telefoni ye Mwanamshe hahantie Mwanamshe plasi ya hai gamji aminu kana mimi mna bogoss ikao miubiaza tikantindo tiba hitena mitajiri haina mzaje wongu toka ufasiba bundami sina ukubali opozi pahawa honu kana ujaude planet telefoni yangu gami siru kana ngawe na mrikango msaudiyomi ye Mwanamshe hamjibu hada buna mastehi hambavi hasalama salimina amwambia ukana ikaubide mahadisi ya huandise ukana bosheha assalamu alaikum ngeuje wambe haina ujoka utaha wambe shanga mjibu ye mirongozi ya mwisho ya hao zoko elize nkadone wanipara njajibu haukana njakana nafasi tikaya minawa ikao miumanza nronoro kabisa na mieka ngamenda minae mikajibu telefoni itoka uyonti zadi zo unambia baada nti humbili na tufanye fianse hatu gama aminukana tina utimize nzia hangu inu ndaminawe gamu jokuranti wena wa ikao ngo msaudiyomi ye Mwanamshe hamambia ukana Mwenyezi Mungu na hujaze heri yinu de mirongozi mema ikawe ilawa hosoni mwawe rangu wakati wandise telefoni ino hema sikini ekango joye furaha nera haloni horhoni hangu hunu asiba bude ze telefoni neza haho wanipara zaka uvenua wa ukweli wa haho zilontonge santu joka utimizi yenzia ya hangu ndaminawe kupara ze nyakati ikao mimi kakana nafasi miukaya ndaminawe ikao miumanza homuonenia miumanza rahana haina mrito kauyonti mikanga mindaminae mikajibu telefoni itoka uyonti mikahafili hana haina mrito kauyonti miudiwaza haina mbanongo ya harumu hati unu miudiwaza haina mrito kauyonti haukana zembione ndao ilini hundeze radhi za hai upara ze nyakati ikao tikaya ndamina ye jalla jalal upara ze nyakati za heswala buwaye telefoni ya hao wangalie ndondo wakati wa mando wapara ulado wakati wa heswala ya dhuhuri wakati wa vili ulado wakati wa heswala ya lanswiri wakati wa raru ulado wakati wa heswala ya maharibi wakati wane ulado wakati wa heswala ya leensha zenyakati za heswala izomi kazi tauli ya mrito kauyonti izomi kajibu telefoni itoka uyonti miuranti haina mbanongo itoka uyonti sibabu ndizo ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann henyi wanrikao ngamamini uye jalla jalal namjire hule na winji wa udodhaniana inna ba'dadh-dhanni ithm haukana baadhi ya dhana zoka sababu mruwa hunru madhambi ye Mwanamshe hamkupia ye telefoni hende hati hadisi hende hambio haukana haina zaumba zijihiri zinazijihiri sansina kaunyongwe nzela ndamine Mwanamshe dondizo harenge azma ukana katuta he Mwanamshe kabwa javira mwizibala ola mwana wa mjomba harejei hajihata handola hakubaliwa hoda honi hula wa mbizi wa hasala masalimina karino tawa ndongo za udhoniana zino de zili waza haina mrika ungufikiru kana lebara la mzevijae galjoka sababu haina daho ya johena ende yare mmango ya kubaliwa zino de zili waza haina mrika ungufikiru kana kahari mapesa youka ya sababu mru haparisa haina mru msheika ungumtaho zoti kwelu wanawashe wanti pia wati sawa wabu wanawashe ikao zembio wenda waparise Mwanamshe ikao ngena lebara la mzevijae nakaye mlevi nakaye bizi nakane haina sifa mbito kauyonshara ilingena lebara la mzevijae wajohu mrenga hemihono yomili raoro wa mzaya babwana wa sheikao welala ngwa siuha ngwa aminukana lebara la mzevijae iloyo uliniko wanru wode jalla jalal haina mru hatu hano siku wa hae kalija wahafilisha wa muhimu wendao waparise mrumme mwenza adabu na mastehi ujo wanza ya wanzize fami ujo mhishimu zote zembio wendao shatide lebara la mzevijae matajiri mangabi warende hama masikini mamasikini mangabi warende hama tajiri wawo zembio wenda waparise mrumme ikao yeuria Mwenyezi Mungu ujo wahishimu mrumme ikao haina wakati ya joenda hazini kanado paso sheitwa kabala mkinisha kana kaenda harubare ndevu fulani mrumme ikao ekawala langwa jo usiuha kiswa ya haina mwenzanki